Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 13 April melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghancurkan 97 unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina di posisi tembak mereka. Tenaga musuh dan perangkat keras di 124 area juga digempur dengan berbagai jenis artileri. Pasukan pertahanan udara menjatuhkan 9 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat. Selain itu, 6 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina dihancurkan di area Chervonaya Dibrova, Kremenaya, Senichnoye, Rubesnoye, Republik Rakyat Lugansk. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 407 jet tempur dan 228 helikopter, 3.747 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal anti pesawat, 8.659 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.082 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.576 meriam artileri lapangan dan mortir, serta 9.487 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam sehari. Termasuk 16 kendaraan lapis baja, 4 tank, dan 7 unit artileri. Secara total, Rusia kehilangan 181.090 prajurit sejak awal konflik. Termasuk 3.650 tank, 7.069 pengangkut personel lapis baja, 2.784 unit artileri, serta 307 jet tempur, 293 helikopter dan 2.339 drone. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 414 hari, belum ada pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga merilis rekaman penghancuran pasukan penyergap Rusia menggunakan HIMARS MLRS kiriman Amerika Serikat dibantu drone pengintai. Serangan akurat Ukraina mengeliminir prajurit Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk tidak memaafkan penjajah Rusia. Ada sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun di dunia ini, betapa mudahnya binatang buas ini membunuh. Kami tidak akan melupakan apapun. Kami juga tidak akan memaafkan para pembunuh. Akan ada tanggung jawab hukum untuk semuanya. Kekalahan teror diperlukan, kata Zelensky. Знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощувати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті, максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета – перемогти. Головна мета – Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал, державі зло. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей rosiski teror. Слава усім, хто б'ється. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.